Vlog nagbenta ka Free Fire redeem code ke ban sami notion pila ban subscribe ya ke channel ke ba ar jonga ka ma sabu apo description khnang ba video ya redeem code ke bangan supply ha ke tu ke channel kublai pi barok ki perlok ki bas ngutanat ban page ya ki video ki bang aji kai pi hak ni ka channel barbor chapang ki Free Fire tehang ne ka Free Fire ka ai free ya waypad wa pila ban yo barok kat ki bala kai game Free Fire Max lane ka Free Fire normal tukup no banyo yo unu pet sampai kini video hadu bukut video free yo unu pet ba ka Free Fire ka ai minta kata yo tele mentang ni pe ya unu pet ulong kumno bat pila ban jitru ya ai pet uba ula ban yarap ipi haki babun bat kiliang ba pilai ban tep bat ki khar ka jopi unu pet ula ban yarap ipi ban ai gluol hakno no por ba piduna gluol unu pet ula ban yarap ya pi ha ka banyu i ya ki jakari jong kinongshun unu pet ula ban yarap ipi ya ka medicate lada pidang ne ka medicate setang kendiat ula ban yarap unu pet te ban klim ya kitu kipet ngatrai pila nang klemar kladon ke ke event rekadon kame ba pintip ya ka slot jong kipet tengen jit dau unu pet ubadai unu pet ban yarap ya ka gluol te ngalada ban klim ya unu pet tengah ada ban yo ya unu pet te perlok ngatrai pila yo loot ya ki karakter pila yo free loot nomor ka Free Fire menta ka ai free ya ki karakter ba pila ban yo leng ba jong utoken te perlok ya ki global ya ki ai bun ba menta ki shuyo free te sngotanat na benta yung ki perlok balik ka game te lada pikwa bantip ya ki ai ki karakter ki babes bat iya kino ki pet ki ba kambes ki ba pila ban thir la nei pila ban yo pila ban komen sapo ngan sachna ka video nagbenta jong kata tok nagbenta ka Free Fire redeem code ke ban sami notion pila ban subscribe ya ke channel ke ba ar jonga ka ma sabu apo description khnang ba video ya redeem code ke bangan supply ha ke tu ke channel tu kulai sibun ngini kendupat ha ke next video kulai sibun